अहानबदा मरोइबा पाव संविधान सत्य दिवस की थौरम बीजेपी मणिपुर न सिंधुना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की थंबाल संगलेन द पांगथोखरे अमदी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम ना एमपी अमा ओइना पार्लियामेंट वासखिबगी चही अमा मपुंग फारकपग इरोइना नंगसी उहै पानबा उ चरा क्या थाखरे खुरुमजरी ISTV की मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोकचरी पाव संतोंगना पिजरी लिसिंग अमगा चमापन हुंपुदरा मंगादा मतम अदुगी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ना इमरजेंसी लाउथोक्तुना लैपाक असिगे मियामगी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड तौखिबा प्रेस की निंग तंबा लेहनखिदबा अमसुंग तोंगान तोंगानबा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर सोशल वर्कर महिरोय अमसुंग मियोय केयाबु मरम चादना फाजिनदुना जेल द थमखिबा तमथिरबा थवोंगसिंग अदुगी मायोक्ता लैखिबा अमसुंग अवाबा कया थेंगनखिबा मियोय खुदिंगमकपु इकाई खुमनबु उत्तुना संविधान सत्य दिवस की थौरम निटाइपा चुथेक्ता लैबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की थंबाल संगलेंदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना पांग थौरम अदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन MLA TH विश्वजीत कराम श्याम के इबोमचा S रंजन बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट A सरदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मरुओइबा थौपुबा सिंह अमसुंग कार्यकर्ता सिंहसु सरुया के थौरम अदुगी मनुंग चन्ना लैखिद्रबा बीजेपी की लुचिंगबा सिंह मितमदा लैकत्तुना इकाई खुमनबु उद्खे तुंगदा लिसिंग अमगा चमापन हुंबुद्रा मंगादगिना लिसिंग अमगा चमापन हुंबुद्रा तरेट फाउबा मतम अदुगी कांग्रेस लैंगा की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ना इमरजेंसी लाउथोक्तुना मियाम की फंडामेंटल राइट्स मतपा पाउमी निंग तंबा लेहंदबा मियोय केयाबु मरम चादना फाजिनदुना जेल द थमजिनखिबगी थवोंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना चंगशिनखिबा खोंजंगदा सरुक यारुबा मणिपुरदगी हौजिक हौजिक हिंगदुना लैरिबा मियोयसिंगदा अचंबा खुदोल तमदुना इकाई खुमनबसु उद्खे भारतीय जनता पार्टी ना पार्टी सिंह ताइस इलेक्शन बिरिबा आन मतंदा श्री इलेक्शन जनता सिंह विड्रॉन गुनिंद्र सिंह मतंदा श्री मनांदेम कुंश्री मुदुम गौरहारी हिंगान मतंदा श्री पराकम जोय सिंह निखबोन महौसागी होंगलकलिबा इंग असागी खल असिबु खरदा ओइरबसु कन्ननबगी पांदमगा लोइनना डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना MP अमा ओइना पार्लियामेंट वासखिबगी चही अमा चपचाना फारकपगा इरोइनना ngasi उहै पानबा उ चरा कया थाखरे Trees for Hope हाइबा थीमदा KYC कैनौ थोंखा यूथ क्लब न सिंदुना पुवारीगा सागोनरिबा मफमसिंग मरु ओइना कैनौगी कोनुंग मनुंगदा लैबा इबुदा वांगो निंगथौगी अकोइबदा उहै पानबा अमदी मनापुंगबा उ चरा कया थादुना डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनर मणिपुर ओइना वासक लौखिबगी नुंगाइबा फोंदोक्तुना KYC गी मेंबर सिंगना उ चरा कया थादुना पांगथोखरे थौरम अदुदा KYC कैनौगी मेंबर अमना मालेमदा ग्लोबल वार्मिंग के अचौबा चैथेंग अमा थेंगनरिबा असि ग्रीन रिवोल्यूशन नत्तना कनबा ngamdoi कैनौगी पुवारीगा सागोनरिबा मफम कोनुंग मनुंगदा लैरिबा इबुदौ लांगो निंगथौगी खुबम असिदा थारिबा उ पाम्बिसिंग असिना ग्लोबल वार्मिंग दा मतेंग पांगबा ngambagum डॉक्टर बिमोल अकोइजमना हौखिबा चही अनि हेलबा कांगलुप की इरांग असिबु लोइसिनबा अचौबा थौदांग लौदुना हौजिक रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा ITP सिंगबु मसा मसागी मयुम सिंगदा हंजिनबा होनरिबा अमदी इंडिया के पार्लियामेंट मणिपुर की पुवारी ताकतुना लौरिबा थौदांग असिबु इकाई खुमनबा अमदी महाकपु पुनिंग थौगतपगा लोइनना ngasiगी उचरा असि थाबनी हाइना फोंदोक्की डॉक्टर बिमोल अकोइजमना मणिपुर की दमा अमदी मियाम की दमा होनरिबा थबक थौरमसिंग असिबु मखा ताने हेना खुमांग चाउसिना तौबा ngamba ओइरसनु हाइके वर्ल्ड की ओइना ख्वाइदगी अचौबा इशू असि ग्लोबल वार्मिंग नि ग्लोबल वार्मिंग बु कनबा हाइबसि सुबनगी ग्रीन रिवोल्यूशन नतना अतोपम लेते हाइना इन लौजै
global warming dagi green revolution na kan bagum na mahagna sibo thengana ba mahaki angam level da aigi manipur lebak se kan da ya de haiduna nga sibo ta chongthok tuna level asmai tawdana mahagna parliamental magi ngamjabi thakta law khongdana tawri ba se sigi matau tamjabo ina youth sing na su au yawon ma purak pami chai phak pi kumon sida khoina ngasi uwa thaduna green revolution ama pornaba singjabani Textile sector chaukhatnaba weavers amasung artisans sings organized sector da pukhatnaba Manipur gi textile park sananaba gi thorang leire haina additional chief secretary Anurag Vaspai na Directorate of Handloom and Textile Manipur na sinduna Smart scheme gi makhada textile sector chaukhatnaba weavers sing gi numit yankhai chathagadaba training hawdokpagi thoram da haikre Imphal West ki lamboi khungnang khong makhong da leiba apparel and garment making center da pangthokpa training program hawdokpagi thoram da Anurag Vaspai na makha taraduna haiki phi sabasingbu informal oiba maong da leiriba asidagi formal oina organized sector amada pukhalaknaba honabada makhoi ga loina na chatminnaba asi mathau tai masi natragadi makhoi na phangpham thokpasing yauna phanghanba ngamloi state asigi lakh 30 henba population asigi chada 15 dagi na kundi handloom amasung handicraft ki thabak tauri machina state ki senmitlonda achauba contribution tauduna state ki GDP Pagadhanbada mateng panglibani atay state singda lainabagumna state asigi oinasu textile park ama Imphal da athuba matamda thamlagani ministry da project thakre approval pirak pangairi haina phongtokhe having a textile park, a big textile park in the state. We are starting with Imphal because we have sufficient land. We are working on this project. It will be a very big project where we will have the facility to develop the entire industrial line, which is in other states. We have in Surat, I believe. You must have heard about this Kanchipuram in Tamil Nadu. They have the industrial. There it is the formal, completely formal sector, organized sector. It is not unorganized. District Singi Cluster Sing na Cluster Development Executive ki matinga loina na puthokpa fishing utpa stall singi mela amasu amaga loina na pangthokhiba training hawdokpa aduda Directorate of Handloom and Textile gi Director Jiten na Smart scheme asida Department of Handloom and Textile na state represent tauraga leipak asigi district taraga taru khanbagi manungda lising ani shubna taraga mapal da khanbada yaurakhibani scheme ashina weavers lising tara manga target thambani weavers lising tara manga gi ayaba piragliba asi handloom gi census da atai state sing da normal handloom asi sitharagasu Manipur dadi hengalakpa thengnakhiba asidagi hena promote taunana ba handloom activities henkat hanana ba khalakpani lising aniga subna taraga Mapaldagi hantak chahi phawada lakhiba applicant singdagi application chatret ka humbudara mathoi khangat laga training gi sem saraga leire haiki अखोई ट्रेनिंग सेंटर मरी दाइना होगे है अहान बता मरोइना तोंगना ने अपरेंट गार्मेंट मेकिंग सेंटर से दा अपरेंट ट्रेनिंग ने अदुगा अखोई हैंड डाइंग हाई बसिंग असिदा ट्रेनिंग प्रोग्राम जे कोई होरगे हाइबगी नुमितु दे यानाबे मखा पोनंग असि ट्रेनिंग होबनी अखोइना होगदोरिसि अपरेंट दे हाना होगनी अदु मतुंगदा डिजाइन एक्सटेंशन सेंटर पोरम पाता कौना की ट्रेनिंग होगनी एंड हैंड डाइंग की सुमाय तौदना लाप ट्रेनिंग मखल से तौनब होनबदा अखोइना मणिपुर दा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ना होजिक फाउर पाइखलेबा Cluster Development Program 2017-18 dagi lapuduna and 24-25 all together we are implementing all together 34 one mega cluster, that means 35 cluster program we are implementing in this state. So all together 33,000 weavers are supposed to be covered under the 34 cluster program. Chahi khudinge pangthokpa konung kang chingba hantak chahi gisu pangthoknaba shem saba ayamba loire ing tappa nungai yai phaba leipak ama oinana ba leipak miyamna thoram ashi saruk yaduna ishwargi maphamda punna thauni rashi haina Sri Govindaji Temple Board na April tawkhre lakliba June thagi tang kunga tareta pangthokadoriba Rath Yatra numit ashida Sri Jagannath Balabhadra amadi Subhadra ahumna
ratham mathakta lengsinduna kang chingba asi pangthokani numit asida Manipur miyamna phurup kanglup ki khaidana punna saruk yaminasi haina Govindaji Temple Board ki member Furai Latpam J Dev Sarmana appeal tawrakli Manipur da laibiriba khutimakna lakidana lebirakdana asinglaba isorgi mafamda Manipur miyamgi Manipur sida thenariba awabu kumna mukse powangi yo haidana mayam kumna mangna amutang thawni minasi kuruminasi haidana miyamgi mafamda aina Govindaji Temple Board ki minut sindarga Manipur pada pumna makki mafamda appeal tawjari Sri Govindaji Temple Board ki section officer Manohar Mayum Bari Sharmana Gambir Singh Maharaj ki matamdagi hauduna ngasi phauba paring kaidana chathariba miyamna konung kang chingba hairaga khangnaba laigi thoram asi handak chahi gi oinasu mapung phana pangthoknaba ayamba thabak shem saba loisilakle yamna laibak phabadi mamang chahi da oikiba fibam asiga handak chahi ga yengnarubada handak chahi asidi Govindaji gi thaujaldagi apan ba ayet pa amata leitana thawramashi pangthokpa ngamgani khalli numit asida lamdam asida khundaminari ba phurup kayana saru yabiyu haina phongdorakli कोई कांगी मरमदा थी नंगांगबा अमदी हिंदू धर्म बु चैबा कोटपा पुनमक्से हंदती कमाई दो नोंग हंदती पुरा लेप्रे कनागुम अमतन अखोगी धर्म सिदा चैबीबा हंदन नंगांगबा थी नंगांगबा से पुरा कनागुम तन नंगांगबुस लेते कैप्त लेबिस लेते कांगी थुबुस लेते अदु ममांग चहिगा हंदक चहिगा यंगनरुबददी पुरा अखोगी मणिपुर सी हम शांति ओइबगी फिबम अमदा लाए हैबसे हाइजनिंगी गोविंदगी कांगसी हंजंग्र मतुंगा मुक पुलकी लेरिबा खोलिबा मायाबु चिंगबगी चनबी पथाबी चनद्र लाई अदु मसे लेपांग निंथौगी ओइना कांग चिंगिबदी कोइगी श्री गोविंदगी गंभीर सिंह महाराज सनाहक चिंगिबा कांग सिंगी सिगी ममांगदा कांग चिंगबगी वारी दि अदुम लेरे मसे कोनुंग कांग सी चिंगिङै मतबदा श्रीराधा विजय गोविंदगी कांग हाना चिंगनी अदुगा कांग हजलाबा मतुंगा श्री गोविंदगी पुंग अमा चपचाना अखोय कांगी दमते जत्रा तौगनी हौखिबा जुनगी तांग कुनगनी थोइदा मपुरोइबना मिनुंगशी लेतना हातोक पिख्रबी कैखु मनिंग लेकाइदगी शिमा शाहानीगी मिहाद अशिगी मतंगदा चेनरीबा मियोय खुदिंगमक फागदबनी हाइना ngasi मियामगी इमरजेंसी मिफम अमा खेरगांव जलील हाई स्कूल दा पांगथोखरे JAC against the brutal killing of Shima Shahani of Kaikhu Maning Leikai na Sinduna Club Amadi Miyam Yauna Pangthokpa Mifam Aduda MMWO Imagi Meira MPCM UMPC AMPACO AITEI na chingba civil society organization singsu saru yaki Sima Shahani gi mihad asida maru oina chenariba mahaki mapuroiba Kaikhu Makha Leikai digi MD Mujibur ngarang police na phakibaga loinana mahakna haidorokpagi matung inna mahakna khulai oina sizinnakiba thang su phagat khre adum oinamak mihad asida chenariba atai miyoi singdi phagat palaitri JAC gi convener SM Malik na miyamgi mifam ashina simagi mapuroiba MD Majibur loinana mihad asida chenariba sing athubada phaduna maralgi matung inba chairak pigadabani haina warep laure chenaba miyoi sing phajuba phauba shimagi ashiba hakchang laukhiroi hairi loinana chenaba sing phajuba phauba club CSO amadi miyam loinana makhatana khongjang changshinkigani hairi अथुब मतमदा इखोइना चिंगनजरिबा इखोइना सुमसोइ सोइदनमकी महाकी नुपा खंगना हाटपदी ओइरोय अतोपा यारोंगनी हाइबसे अतोपा सिंगदो अथुबदा फाबियो फाबिदुना अहक्पा दंदी पिबिद्रगदे इखोइ JACना मखाताना अमुक इखोइगी लेकाइसिदा लेबिरिबा क्लब मैरा पाइबी अमदी तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन कयागा लोइनना खुंजंग चंगसिनजगनी अदुगा अथुब मतमदा इखोइना फाबियो हारिबा चेनरंगमनी हाइबा सिंग मोया मानिसे फाबिद्रि फाउबदे इखोइ असिबसु इखोइ लौजकिरोय पोलोइबगी थबक थौरम कइमता तौजकिरोय हाबसे इखोइ JAC gi माइकैदगी थमजरि Central Agricultural University Imphal gi Vice Chancellor Dr. Anupam Mishra da the Odisha Society of Extension Education OSHI Bhubaneswar na Lifetime Achievement Award piduna ikai khumnarakre Odisha University of Agriculture and Technology Bhubaneswar Odisha na sinduna Odisha da tha asigi tangkun dagina kunnithoi phauba Extension Education Strategies for Digital Agriculture haiba hiram asida pangthokpa National Seminar da Central Agriculture University Imphal gi Vice Chancellor Dr. Anupam Mishra da Agriculture gi lamda anoba wakhalol kaya puthoktuna mai pakna changshiliba thabak thauram singda singthanaraduna hairiba Lifetime Achievement Award asi pirakpani hairi
Indigenous Peoples Forum Manipurna khomjinduna Manipurdagi puwari amadi hauzik thengnariba thodok wathoksing haurakpagi matangda puthokpa document lairik implosion kauba amang asi Manipur Press Club ta pangthok phongkhre lairik phongbagi thauram aduda social activist Philem Rohand Indigenous Peoples Forum Manipur gi President Asang Kasar Manipur Naga Youth Organization gi President Thotaingam Kaitang Imphal Naga Forum gi co-convener Athon Gangmai Imagi Mairagi President Sujata amadi United Maitai Pangal Council gi thau puba yauna miyoi kya na saru yakhi नाट की ओइबा थौरम कयागा लोइनना नैनसंग क्लब की यांखै माथोइ सुबा फाउंडेशन डे की थौरम ngasi सगोलबन तेरा लोक्राकपम लेकाई दा लेबा क्लब असिगी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरम दुदा क्लब की प्रेसिडेंट नाउरेबम फिलिप्स एडवाइजर डॉक्टर टीएस रविंद्र अमदी हानेगी प्रेसिडेंट आरके नटराज याउना मियोइ क्याना सरु याखि क्लब पुलिंखत पिरंबा लेखिद्रब अहल लमनसिंगे मफमदा मियामना लेकतुना इकाई खुमनब उतखि वा ngankhibasingna lamdam ama chawkhanaba honabada club ki thodang yamna chawi haiki club sibu hena chawkhanaba state level da aphaba thabak thoram kaya tawba mathau tai haibaga loinana laiwoi khraba ahal lamansingna tawbiramba achievement kaya su singthakhi tungda laman thangta gi kangbuna thangta aruna toijam gi Khongjom Parba amadi Vinita Laishram gi khunung isaina chingba nat kyoiba thoram kya su pangthokhe Department of Agriculture ka khusam naraga Kokomi Farmers Wing na irang na soghalaba mafam singda lau ubada changba har amadi phaudi ahongba mamalda phanghanbagi makha chatharakpo oina ngasi Imphal East ki Savung Khokta su ahongba mamalda longmi singda har amadi aphaba makhalgi phaudi sing yenthokre Savungkhok Shawombung Lairimbi Hall Community Hall da pangthokpa thoram aduda Director Agriculture Peter Salamna Imphal East ki oina su Savungkhok ta pangthoktuna longmi singda India government na subsidy piraga har mamal lupa chaniga humbudra da amadi aphaba makhalgi phaudi sing kg da lupa taruk ta phanganbani department na angam mateng pangduna honariba asida longmi singna sukan na honaduna Thok marang kaina puthok pangam na ba aphaba lamdam ama ohelasi haiki Bharat Sarkar ki rate hai tare lupa chani ko mudra masi bagi urea si international market di lupa lising ani ga jabri ne nabi bani adu India ko mena subsidy si yamna subsidy si koi bibi raga farmers me amda lupa chani ko mudra si yawanda bani hai liba India ko men de pakpa same rate tane koi ngasi mafam sida program sida koi farmer me amda yi chari se aduna kharwara ga su koi gi lau ba lamdam sida pothok ban ba sile pa ya da bani na koi me am kharwa me na batare department ni side tagi angam ba mateng si gi makha ta da su angam mateng to ngam ma di koi to da kani aduga urea amadi khodi ye to pasida mafam thongudra ga su department na makha ta na program bai khala kini Kokomi Farmers Wing ki convener AV Elangbam na irang na maram oiraga lau uba yadraba mafam singda lau uhandaba yade haibagi pandam makhada Agriculture Department ka khusam naraga longmi singda ahongba mamalda har amadi phaudi sing asi phanghanbani makha tanasu tongan ma mafam singda phanghanaba honari haiki Affected oriba jagaji ki longmi jingdu department ki site ki Kokomi Farmers Wing ki site ki angamba mating pangaga lau uhanji haidana asugumbogi thoromje koi mathang pangthoga lakjabani akoi ngasi pangthuiba thorom asina akoi ahum lak subani akoi mafam mathang pangthok jagini affected oriba jaga da leba longmi jingna punna khusam naraga longmi jinga punna khusam naraga asugumba program je mathang pangthoktana lamdam ji pothok marang kaina leiba aduga jahong ahongba lamdam ma oina ba honami si haibo wafam je midai gi thongda thamjabani
Manipur Science and Technology Council must take Nasinduna Numinini Chupna Pangthokadaba Popularization cum Demonstration of Technologies in Technology Demonstration Center must take Haiba Thoram Ama Pangthokre. Tagyel Pata Laiba Council Asigi Training Hall the Pangthokiba Thoram Aduda Secretary Science and Technology Kenju Juringla Science and Technology Department ki Director Homila Hongrai Amadi must take ki Director Dr. K.S. Rakesh na Chingbana Thoram Mapusing Oike. Thoram ga Mari Lainana Tara Suba State Level Aquarium Exhibition cum Flower Show da Makok Mathang Tarakrabra Singh da Su Certificate Amadi Momento Piduna Pukning Thawat Ke. Mastake ki Director K.S. Rakesh na Mastake ta Lairiba Tongan ma machine da Amadi Technology Sing Asigi Kanaba Sing Laumi Sing na Laubiyo Center Asida Laipakta Yauba Organic Carbon Khangtok Naba Khulai Lady Machine Laipakta Yauba Carbon Gi Chang Sing Khanghanduna Laumi Sing na Pothok Hena Puthok Pada Achawa Mating Oigani Amarom de Ising de Yauba Chloride Ki Chang Shu Khangtok Naba Khulai Lady Chloride Henba Amadi Wat Pana Hakchang da Ohelakadaba Khudong Chadaba Sing Ngak Thok Naba Hotnabada Khulai Sina Achawa Mating Oigani Technology Center Asida Lawu Shingu Bagi Oiba Tongan ma machine da Amadi Technology Taraga Taruk Taraga Tarit Lady Masigi Mathakta Vava Atomic Research Center gi Anova Technology Sing Shu Leire Haiki. Chief Guest Oina Saruya Kibi Secretary Science and Technology Kenju Juringlana Laumi Sing na Lawu Shingu Bada Hena Kumang Chaushinaba Technology Center Asida Leiriba Machine amadi technology sing asi laumi sing na khudong chaba lobiu masina tongan ma makhalgi lawu singu ga mari leinaba pothok sing puthok pada achoba mating oigani department na puthokliba anoba machine amadi technology sing asi laumi sing na mafam asida laktuna masigi kana balobiu haiki khoi gi damangta tri aragusu tawbibi aba haina ai khoi gi machine sing si no khoi bo introduce tong jabani aduna no khoi selected oibani habisi no koi bu khangjahani bani no koi 35 farmers lakpasing sina ai khoi gi mastake the lay river machine jingji loina mak asi yangdio ngasi ga haying sin no koi bu demonstration kamai na sijin na ga ba habisi uchaga dawri asida na ke damak da khoi gi kan na ga ba ai gi damak gi sin no koi gi applicable oye ai gi damak da gi asi sijin na ra ga di aigi agricultural produce asida khoi digi capacity to biya ba maximize to biya ba asi laye haibisi khangja horo haibisi haijaning bani Ina Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. Angomcha Bimol Akoi Jamna MP ama oina Parliament wasak laukiba chahi ama mapung pharak beginning sing thoram pangthokre thoram ga mari leina na ngasi Thobal district ki Arabti maning lekai community hall da nomi gi oiba pre dental camp amadi Ayushman Bharat Health Account Avha card ki matang de awareness program pangthokre Arabti Maning Lekai Youth Development Association amasung Arabti Maning Lekai Meirapai Bilub Anina Jenims Imphal East Department of Public Health Dentistry State Mission Director ADVM Manipur amasung Oja Bimol Akoijam Fan Club kapunna khusam naraga sinduna pangthokiba kem amadi Avha Awareness Program aduda MP Dr. Angomcha Bimol Akoijam su saruyaki Thauramgi manung channa MP na Haudoktuna Community Hall gi akoibada u chara kaya thakibaga loinana miyam da mahai panba u chara kaya su yenthoki amadi ana laying khibasing da mathau taba hidak lanthak singshu lemna yenthoki kem aduda punna miyoi chahum romna ana laying gi khudong chaba phangan khibaga loinana Avha accounting su khudak thangtoki Arabti Maning Lekai Youth Development Association gi President Yumkhai Bam Bimolna MP Dr. Angomcha Bimol Akoijamna Parliament MP amo oina wasak lauki chahi ma mapung pharak pagi ningsing ba oina ngasi gi dental camp amadi Avha awareness program asi pangthokpani haiki Inner Manipuri Parliamentary Constituency gi ikai khumna jari ba Honorable MP Dr. Angomcha Bimol Akoijam gi mana parliament floor da wasak khibun min aduga mari leina na ngasi asi free medical camp dental adu pangthok chabani masi aikoi Honorable MP na mafam masida lengbirakna yamna aikoina tawjariba thawak thoromsi yengbiramba aduga aikoina honajariba sibusu yamna thawai taana yengbiraga lengbikhiba aikoina haininga leitana thagachari matungda Honorable MP na tawru thawak thorom khudingmakta mapung phaba mai pakpa pina bisnu haidana taibung mapugi mafamda aikoi sinja langjariba market ki thawmi jari
Paugi marak thanna temba bre matang lozari. Admission open, admission. Rich College, Rich Roof Building, Maitram, Imphal, BA 2025-2026. Aikoina pizariba courses singdi English Education, Sociology, Psychology, amadi Political Science ni. Program asibu enroll tauba ahanba student tarada free admission gi khudongchaba pizari. Interested oiba student amadi parents singna makhada pizariba number natraga college ki working hours da lakpiba yagani. 9233287833. Hi friends, adom na gari thau hapam matam dadi afaba thau hamna bone. Adom gi khwaidagi maru oriba liver gi damukta di kari section thorang lo biri. Novo Camp Health Care gi original Lipsa 5G na adom gi liver buson badai ngak thol. Liver gi mapangang kangkalan badana tana hakchang pumbagi energy hengalali chaba tumali acidity hantan. Sizinabiyo original Lipsa 5G. Novo Camp Healthcare na sajaba original Lipsep 5G ahum lawbada coffee cup ama free da hapchari. Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup. Breki matung amuka hana taram nokchari makha tawa pauda Kom singna khundaba thayongda ahan boina lengak na piba mamalda urea fanghanba ngamle haina Kom Union Manipur gi President Sarto Ahaw Kom na paumi singda fongdorakli Agriculture Department gi makhada Kom Union Manipur na sinduna urea bag lishing ama lamlai eshi gi manungda leiba thayong khulda phanghanbaga mari leinana Sarto Ahaw Kom na makhata khibada hanta Agriculture Director Peter Salam amadi Assistant Fertilizer Officer Loitongbam Sanatombana khulkhulda urea fanghanbagi chatharakliba thaushil asina laumi singda anouba mangal ama pire asigumba afaba thaushil asi tungkoina chathaba pami kom singna khundaba thayong khulda lengak na piba mamalda urea fanghalakani haibigi thazaba karishu leiramde ngasi di thabak to onthok pirak pasi haininga letana thagat ningi haiki da akhoi sarkar gi benefit se asing mane masi reality ni habi se ngasi di Peter Salam Director Agriculture Department na akhoi bu khoi meet oina hana thabu oina pangthokpi bse akoina yam haraujai and finally my heartest gratitude to the respected directors for the kind of initiative you have undertaken. This is history for the people of community. Since the beginning of the time down across this moment, there is no single farmers who have got urea farmer at this government rate. And this is history and we have seen and this is happening here. Urea thilakpada yaurakpa Agriculture Department ki village extension worker MD Kudush Khana Director Peter Salam amadi Assistant Fertilizer Officer Loitongbam Sanatombagi mityeng makhada haukiba June 13 tagi hauna tongan mamaphamda urea fanghanbagi saruk ama oina ngasigi thoram ashi sinba ni haike thoramga mari leinana longmi amana mamang chahi Singda lengak na piba urea law na bohot na bada porampata leiba Imphal East ki DAO office ta ahing yarik laga paring ling duna ngai na bani lengak na piba urea law bangam dabadagi dukan dagi mamal tang na leiraga sizinaraki hanta khulda lak laga mamal hong na pirak pasi hainingali tan harawi haiki har che lau se har ge se ko department da sat pa ngam da awa ba yam lai ba adu gi maram na ko dukan da yam lawi dukan gi reti satruk yang khai satret asmana dum law ge ko che si go ding chai adu hana porom part agree da ko da kiu lek ru ga chat lu ahing lek ga adu ba na awa ba yam lai ga ko che law si ujarak pani adu huik ti ko Manipur government adu ga agree department na
ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯅ ꯌꯣꯡꯇꯥꯁꯤꯅ ꯊꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯔꯦꯠꯇ ꯐꯪꯍꯟꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯖꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ 10 ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯦ.ꯑꯩꯆ. ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯍꯤ 10 ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ UPSCꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ 2022 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ ꯑꯃꯗ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 3ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤप ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯟ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌल स्टाम्प कया मरांग कायना फंगदबना मथौ ताबा थबकसिंगदा सिजिन्ननबा थीबदा अवाबा कया ओइरे मसि लेंगांगना मिडियंग चंगबियो हाइकी शेड्यूल केस ऑफिसर तक का तमने मतलब हॉलिडे ने सी रिफ्लेक्ट तो होती है शेड्यूल केस छुट्टी उत्तर बने आई माने को मेरा छुट्टी शेड्यूल के सी कोई फंक्शन कोई ऑफिस का जाहिर कैलेंडर ने फुल ने कैलेंडर से छुट्टी से आमत उत्तर बने से प्रजादा या कंफ्यूजन लैंड में बने कोई तो वाले से बार में के देखिए गवर्नमेंट की मीटिंग चलती है में से 3 लाख से हिंद पियो आई ने मशीन स्कॉलरशिप चिना मणिपुर के बाबा साथ तो जिंदे काना में फंडोई मणिपुर में साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट साथ सखी काना कोई मणिपुर की मतलब तो जो गवर्नमेंट फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वेलरी कोई सैलरी या और बेनिफिट्स कोई की तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीपी के दो सिम अदुना मशीन दा कोई अपील तो जनेंगे मलंदी स्कॉलरशिप एंकेट पियो अदुगा कहीं की कोई की पिथोपद सुमत चाना पिथोप आर.के. सनातोंबी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन की B.Ed 4th सेमेस्टर 2019-20 बैच की पोस्ट इंटर्नशिप एक्टिविटी की सरुक अमा ओइना TLM टीचिंग एड्स एग्जीबिशन ngasi नॉर्थ AO सिदा लैबा कॉलेज असिदा पांगथोखरे एग्जीबिशन असिदा लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग एड कमदौना सेम सागनी अमदी आंगांगसिंगदा लाइरिक ताकपा मतमदा टीचिंग लर्निंग एड सिजिन्नबगी कानबा मयामदु खंगहन्ननबा पांगथोकपनी सिजिन्नद्रबा लंगथोकलबा पोचैसिंग अमदी अखोइगी अकोइबदा लाइन फंगबा पोचैसिंग सिजिन्नरगा साबा क्लासरूम द पुसनबा याबा माइनर डेमोन्स्ट्रेशन तौबा याबा एडसिंग सिजिन्नबना आंगांगसिंगदा लाइना अमदी थुना खंगबा हेली अमसुंग काउगंदे हाइना आर.के. सनातोंबी देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बेड इंचार्ज डॉक्टर युमनाम सुरजित सिंह ना फोंगदोरकली importance and the value of using teaching aid direct takuma tamda teaching aid siznaraga takpagi kanaba mayam do khanganabagi damakta maruoina low cost teaching learning material akoina discarded material for example plastic bottle gumba thermocol gumba adagi waste material akoigi paper अथाबगुम्बा दुगुम्बा फुदोनबा पोचैसिंग सिजनारगा भेल्युएबल ओइबा मीनिंगफुल ओइबा सम टीचिंग एड खरा सारगा क्लासरूम द पुसनबा याबा माइनर डेमोन्स्ट्रेशन तो याबा लेफ्टना तबको अखोनि ngasi सिनजरिबा एग्जीबिशन से डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल इम्प्रोवाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल एज वेल एज in order to inculcate the importance of using teaching aids during teaching learning process. Thank you. Adugi pandamda tawjabani masiyi TLM exhibition. मास ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम की सरुक अमा ओइना ngasi वुमेन फॉर ट्री हाइबा टीम दा टाउन प्लानिंग डेवलप डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर अमदे मणिपुर अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी मुदा अनि की मखादा मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल न सिंदुना मोइरांग चेंगई लंपाकता उ थाबगी थौरम अमा पांगथोखरे प्रोजेक्ट अमगा लोइनना मोइरांग म्युनिसिपल काउंसिल की मखादा सेम्बा सेल्फ हेल्प ग्रुप अहुम की मेंबर्स सिंग लोइनना थागदौरिबा उपाल सिंग असिना मपुंग मरई फाजिबा फाउबा यंगशिनगदौरी थौरम की सरुक अमा ओइना काउंसिल की मखादा लैबा सेल्फ हेल्प ग्रुप अहुम की मेंबर्स सिंगदा ngasi थाबा होगदौरिबा उपाल सिंग असि मपुंग मरई फाजिबा फाउबा यंगशिनगदबा असिगिदमक पुकनिंग थौगतपा ओइना टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की माइकईदगी किट अममम खुदोल पीखी
ngasi haudokpa numita chengai lampaki akoibada director NG Utamna luchingduna uhai panba manapungba amadi lamdam asigi indigenous tree yauna u chara chamarom thaki director NG Utamna paikhat liba project asi u thaba khak nate thariba u shing asi haudriba phawba shenabiduna ngasi thakiba mafam asida olakpa chahida u ama amuk thaba adu nate asigumba asumna changshin minarab labadi kaitharakliba aying asha kanbada wana thokloi haina mahakna makha takhi Kaya yung sino kung sinahagan niya na ng ayos niya ito na sa ikuli sila na halalan niya. Kasi sa ikuli ni mapam tu thaba, adu mau gaba, adu orang percaya so adu thaba ko. Karena tuai na tawag ko ni kakak mo niya. Sa ikuli ni sila na thaba, sila na thaba niya. Adu ki kutado na niya ko na pangsi. Sarugyakiba Associate Town Planner Town Planning Department M Manashna India Pumbagi oina paikhalagliba thorang asida Manipuri oina so ngasi Moirang Municipal Council da paikhatliba asiga tharaga Imphal yauna council mari da paikhatle Moirang da ngasi thariba si u chara chamaga nifu thananaba pandamni haike Women for Trees की मकादा ऊचारा सिंगसी हिंगना बगी दमकता नुपी सिंगसीना ऊ सिंगसीबु यंगसन बसी चाही अनि फाव था अहुम अहुम की तौरगा यंग अकोइना सु था अहुम की यंग लाकनी दो जियोटेक तौरगा अकोइना ऊ सिगी बागी प्रोग्रेस से चाही अनि दगी हेन खरगदी ऊ सिंगसे अदुम मसा मरोम दुम लेपसब ngамमनी अदमाइ तौरना था अमदि सिदा थाबा हौरे हायरेगा इम्फाल की ओइदा वार्ड नंबर 15 16 17 की ओइना World Environment Day da launch tauki tang kunda mayang Imphal da paikhatle aduga tang kulhum doida Nambol da aduga ngasi Moirang da paikhalisi Women Empowerment and Social Inclusion haiba theme da yumpham oiduna nongmugi oiba consultative workshop program ama konung mamangda leiba Maharaja Buddhachandra College ki library building ki first floor da ngasi pangthokre Manipur University ki Center for the Study of Social Inclusion CSSI amadi Aikwek Maharaja Buddhachandra College ani na punna khusamna duna pangthokhiba thoram aduda Maharaja Buddhachandra College ki Aikwek coordinator Dr. N Samarendrana program asina Maru oina women empowerment amadi gender inequality ki matangda mahairoi amadi oza singda hena khangan bangam lagani haiki CSSI Manipur University ki director Professor H Sudhir Kumar na khunai ama chaukhatpada nupa nupi animak thak manana chatpagi tangai phadaba lairi haibada haiman bathokloi society asigi thabak thoramda nupi singnasu nupa dagi tadan achoba thodang lauribani Senmitlon Phagadhanba yauna laikai ama lamdam ama chaukhathanbada nupa nupi khaidana chap manaba midyengda thodang lominasi haiki Workshop program aduda CSSI Manipur University ki Associate Professor Dr. Thiam Bharat na chairperson oiduna tongan ba topic singda technical session su pangthokhi Takhel gi Manipur Takhel gi Maitai Puwaribu masak thokna shak takpada achoba thodang lauramba Tripura gi ahanba Maitai MLA Sanakhya Rajkumar Kamal Jitna laikhidabagi chahi kunganithoi shuba mapok kumon thoram ngarang Maru Pauchi gi editor RK Tarunjit ki Agartala da leiba sangai da pangthokre thoram aduda minute ani tumina leptuna ikai khumnaruba matung Maru Pauchi gi editor RK Tarunjit na laikhidrabagi matangda wangang ke Laikhidraba Sanakhya Rajkumar Kamal Jitna Khunai gi damak tauramba thabak ngashi su hingduna leiriba magi thodang kaya gi maramda Manipuri Saitya Parishad ki President L. Biromangol, Parishad ki Advisor W. Biromangol, Manipuri Literary and Cultural Forum ki Secretary Khoshnam Mongol, Senior Writer N. Niranjan, Parishad ki Member L. Kumar, Saitya Parishad ki General Secretary Thodam Nilkumar, Lamyan Bagi Secretary K. H. S. Madhavi, N. L. Mina Amasung Pradhan Purohit Avi, Patacharji na magi oiba miting da warol kaya su phongdokhe thauram aduga mari leinana Sanakhya Kamaljit pu saithaduna kabi tare na saireng saidin nabasu pangthokhe
Marirak suba Diamond Donors ki meet thauram pangthokre. Diamond Donors na angamba senfam kaina duna awa ana taraba miyam gi mating pangduna lakli makhatan su pangki gani hairi. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯥꯝꯃꯈꯛ ꯊꯥꯡꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯗ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯗꯣꯅꯔꯁ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯀꯌꯥꯒ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯜꯂꯒ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯗꯣꯅꯔꯁꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ Chahi khudingi June ki tang kun gatarukta pangthokpa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ki thauram hayeng Manipur dasu pangthoknagaduri. Narcotics Control Bureau na sinduna Breaking the Chain Prevention, Treatment and Recovery for All haibathimda thauram ashi pangthoknaba sem sari hairi. Manipur ki saknai ravi actress Rashi Devi na khanghodana leikidabada Rubrag na awaba phongdorakli. Rubraga gi isai kanglup ashi gi President Navachandra Sharma na chair lauduna pangthokpa awaba phongdokpa gi thauram aduda saknai ravi matam gi Manipur film da maru oiba saktam langkhibi Rashi Devi ase Rubraga gi naknaba mari leinarakibani hairi. Mahakna leikidabada mensinba ngamlaroidaba awatpa ama leihoragani amadi imung manunggi awaba singdasu saruk yari hairi. Loshilakpada maruiba pausing amukana pizari. Samvidhan Hektiya Diwas ki thauram BJP Manipur na sinduna BJP Manipur Pradesh ki thambal sanglen da pangthokre. Amadi Dr. Angomcha Bimol Akoijam na MP ama oina Parliament ta wasakhiba chahi ama mapung pharakpaga iroina na ngasi uhai panba u chara kya thakre. Hauzik Pau ki na ISTV na pizaba Manipuri pa matang solution jari meeting tabiram liba pumna makku amuka hana kurumjari.